ufite muri nyankore kandi baba kuragurira nakibasigira mu rujungu konkanyeje option njine yo kutugamba nti yodene kakimuretera kasishoborera ntakusibyeyo mwaza kuncereza mwakire nawe yongere kubeshoboreraho nabwanyuma turebe erectile dysfunction nekimanyisa ki gumanitwe nyecereza nyakire doctor nakwakira ubari munonga Charite mubare kunyeto mu studios za TV West nintwara umugisho gwo kubasima kandi n'abakutureba okuwagamba ni banyita Dr. Dickson ni wasasira kandi ninkora na Doctors Case Medicals tushangwa rukungiri bari kuragurira ihanga yeah then umurimo ugumwe kandi ogusingiye gutukora cyo no kushomeza abantu akubitwe ntumanya ngo abantu baba bine message ninga bakumanya uburwire bwabo n'amagara gabo nkibayamba kwerinda uburwire ninga baba barwire obutakubasa kukira bamanya okubo kubasa kuberaho nabwe utabategenise bakakorera entunguka ya sonko kwakigamba izuba ninza kuba ningamba erectile dysfunction ninga uburiro kugira ngo mushija tayine mani gicishije cyari to kizire kurira ngo ikintu kanaka nikireta mani gicishija ngo nanga kaburwa mani gicishija tukora umucyaro tukura umucyaro gabagira ngo umuntu akarimba twentama ngo akatomerwe ntama ngo tayine mani gicishija so haza no buriro bukuteganisa abantu munonga wakwataha kubashasha kandi necyatuma nija no kugira ngo abinta binja bitushome abo tukizire kureba nushanga bino burwiro bukonka bagumene nabwe abo kutina kuzakuraguza na yaza kugamira ryati dokitija ija ngije kinabugamba kashitungambira katujye mu consultation room ari kankuciki so shanga ngo no burwire yes no burwiro bukuteganisa abantu abashija kandi ushanga baferwe ibintu bingi munonga so nibwe nija kugamba herizoba kandi ntekateka ngo abantu amizo kuganyirwa nabanze ngo mwe naija ayizire kukiraguza aye koma jat kanjenda akikayo babaramu acheza wajati ninshasho mutoni ngo Rwanda agambe bindi amarata so shanga mwene ibintu bitabonire ati no manyisa cyo wagira ngo mutayine mani gecishija oh yes ruhanga katwanga kugira ngo yongo mushija at least obona mucyara haza nangwa umugasho muhango guruhanga yacanje no kugira ngo ubase kuzara abana ubase no kushemererwa yes so nchimanyisa ngo umushija ashemerwa nabaye namani go kuterana n'umucyara umubiri gwitengere guhanjigwemo ikinte cyo kuterana n'ikitangiro mu bwonko Charite oro butumwa bukorwa mu bwonko nibwo kutugambira ngo ubwo muntu wamukunda rero ubwo butumwa bukarwa mu bwonko bukazomagara bukagambira amagara ngo mbwenu ba ready wase kugiye cyo wakora so chamanyisa ngo ubuzuvu bwawe wagira ubuzuvu mu bwonko nibasa kutagira amana ngo nigabasa no kutatandika ubwonko bwa butine shonga konko mubiri ugusheme kwandi guba ready gukwakira ubutumwa bwo bukorwa mu bwonko bukagira ubuzibu nabwo nubasa kutagira amani gicishije so twinaho ndagushanga ngo tayine mani gicishije abujja mu kizibu no ubwonko na no mbitekerezo kandi twineho na nabantu bakushanga ngo tibine mani gicishije ahabwa umubiri gwabo okurwara umubwonko nyenda ngo ngezeho kushoborora twineme bicweka bitine byine migasho etarye mwenemwe konkarime icweka cyo bwonko ikine umugasho ogukurebeka ngo cahagambira amagara ngo je barede ogendo terane no muntu ubushija bwawe bwase kwemera yes ubushija bwo base kwemera base kugira amani go kugira iki bwabasakora okurwo ubutumwa bwani burwo mu bwonko bwempo burwo mu cwekecho bwine akakwate munongane bitekateko so nico kwenda ngo tukutanika na program peke ninji hayo mutushangira abantu bingi no shanga batine mani gecija konka kizubiriye bitekateko cyo tkuramba tworereza tokushima ngo nyine rero za banka umwirwaro ntikira kufuna abarwire bingi bamani macegecija ari school fees ari period MKG yeah so ko kushanga ngo bitekateko byawe tibiri harayini ninga tibitererire nushanga wateganisa ubwo mbonko hatoshanga buri ubutumwa butabasa kurugayo uri mwene gukintu noshanga kutamire ate kumeza doctor umuntu kubera mani gecisha nikija handa hake ninga hina kubasa kubazirwe naco oh yes abantu abinja bitukureba nikiba kizira handi hake
nobo wazirwa utine shonga ukora utine shonga uporomera obureju kasha binjika nabo kwabine n'abacara naje ati nyo Dr. Mbiri no mucara turatushemererwa utine shonga atwonga mani gishijagaze gata gabuzire okiza ku mucondoza muno gushanga ubuzo buryo mu bonko buryo mu bitekateko uburwire bwo kwerarikirira uraburiye kitweta depression kushanga n'ibitekateko bine biteganiza kwinamirira hati kutuma utabasa kugira amani gekurwo mu bwonko kugira ngo mbene hato umuntu nje mikuterana nawe haba kubabonire ningo guno mucara wanje ni mukunda akangire cyo nakora kitangiro mu bwonko ushanga amagara gandi gatine shoka kutukuruga ha bwonko nanabagambe ngo wasa kushango ine ubutumwa bw'urwo mu bwonko butine shonka kunka buzo mu mubiri ugutako basa kubwakira uwo atumore batakwenda kwimuka kugenda ubunda bwamagara so shanga ngo umutima ni gwenda kandi abone bantu abakukira kwija umwiro waro shanga umutima ni gwenda aino mucara murungi ningana ndakutaza ninga ine girlfriend we kunka kwa kumuteraho byanga so cyamanyisa ngo yes ubwo tubwine shonga konka amagara gawe ngabasa kubagine mu urwire gatakwasa kwakira ubutumwa tugize kushanga abantu binji abintu buzibobwe bari abantu abashukari ashukari neshishe MC obushija bwo mushija ekituma bwayemera no kugira ngo MC yabwe neba yari kureshaga mango itahemo so area message ningo butuma kubwo mu bwonko bwagira ngo ubwo mucyara bonire hatoshanga ngo MC eyo mbushija yayiguka hata hameshagamo so wajiro buretera wayerega yes wayerega so washanga ngo message yawe mu bwonko teyine shonga yashobora kunka yahikira habushija butine MC kashishikara hati noshanga ngo ubushijo bwe tukabasa kwemera ninga nabwa bwayemerire bumara kanya kace Sarabona nabona nyenda kwabuza ubundi no bukwemerera ino bukuba bwayemerera bukarira ino butakwemerera ho naco byo nante biteko mu category je ya erectile dysfunction yes itumbasha untugira ngo umuntu yatwaje ngo ine erectile dysfunction ninga ngo ina mane macege cija nabasa kuba ubushija ni bwemerera atera no mucara kirekace aremerwaho ninga ushanga butakubasa no kutandika kwemera so abo bona tujya ngo bine erectile dysfunction at least umuntu ashemeye kuba nagira ubushija bukemerera akaterana n'umucara we uko akwenda harayendere kugira ata kweza ninga aho umucara agize ati naheza konka baba takahirize bikanga tugira ngo aine erectile dysfunction so tatsirya hashagama kwigure MC then yes so ko tukushanga ngo ubushija bwawe MC kashishikara te kubasa kwigura kutahameshagama then ushanga waje erectile dysfunction uko nakigamba kikanyire munongo mu bantu abakurwara shukari abo kwanti bangu shukari neshishe misimingi y'amagara tukija tosha twashanga ngo abantu abine shukari babine hormone eyubushija hormone y'ubushija ntugita testosterone umujungu ejo ni hormone ekora umushija niye kutuma wagira obureju niye kutuma wagira amani niye kutuma wabasa kuproducinga sperms zikwasa kuzara niyo hormone mu kutuma wahindurira kandi niyo hormone mu ekubasa kureta ecetago eco kuterana n'umuntu so hormone ejo ninga entamza magara kwe kuja yaza hansi ubwiro bwinji eresirwo birwira rwire bitukurwara hatoshanga ngo umuntu amani gege cija gaza hansi ne basa no kutaza hansi ahabwa ebirwire kunkeza hansi ahabwe myaka umusigazo w'imyaka 32 nyonyi na 35 so ejo najihingwiriza yeah so umusigazo w'imyaka 32 abiri na mwenda nabayine icetago kingi cyo kuterana no mucara ukukira muzeyi w'imyaka 5 kumanyisa ngo hormone ye neco munene muzeyi w'imyaka 5 hormone ye neba yacenderire kandi uri yo myaka 32 hormone ninga itwete ntamuza amagara neberi yahiguru so ko kushanga atobwe cyantaha reason number ya kabiri iyo kubasa kushango ine bitekateko bitine shonga konko utine manige kisije reason number ya kabiri no kugira ngo hormone yawe eri hansi tuine ho cases inche munonga ezo kushanga ngo hormone ejo kazarure rinkai eri hansi tuine ho oburwire for example mumps thing bayanos manya abantu babarwara n'amashi mamburinga amamburinga ico nekigambo kisi hari nyinyu tubagabanya ngo urwira amasabangira ngo urwire amashiyo so kandi gaitwa virus iba kweta mumps virus so tukashanga ngo mbana batomwe ko kumurkwata etabone treatment hati negende shisha kurumbicho ekabye
eshisho butafari buro kureta hormone eje twagambaho ya testosterone so shanga umwana yakora tine hormone eje ya testosterone eri hansi nibo kushanga taine bureju nagambira kangeri y'abacara mwene hormone eje eri hansi hato shanga no kutasa tiyabasa kutasya ngo katomerwe ntama ebyo kora bihuriro cyane so hormone ejo nebasa kuba etahwire mu magara gawe ahabwa uburwiro bwa shukari ubwa pressure butugambaho kunko shanga ngo ukazarwa erinche abantu bamanya ushanga takatasaga kandi obumwe nangwa ushanga unaya nakura hata yenda kushitwara mukikiri nomo nangwa na wamugamba umuntu na kukalira bishimwe ni muntu raki tumundeka kungashi abantu bamanya gushimira ko gasemya 25 ukatandika kuteganisa bahara banaka ngo kashanga ngo tine cyakwasa kwekora kandi wamugambaho akakukalira so kushanga isemya 45 yabiruga ko monene bayabire hanze so kutukurwa hacha hormone tuija tuzahashonga eyo kushanga ngo anxiety ninga ubutini haza ni bukira kubani buruga experiences ninga ebinte biwara biremenyuma for example nyina bacara binja bakwija doctor's case bakugira ngo tinyine feelings nyo doctor kuya nashwe rw'umushije ninjira nenda nzara konka tinjira feelings ojo kiza kumucondoza ushanga ngo ugo muntu hino kuyarabira mu experience ningo mu mbera zitabonire umbinte bikwatira yes umbinte bikwatira no kuterana abamwe no shanga kahambwishento ubumwe ojo shanga ngo ugo muntu baturani bamuhamba ninga ushanga ngo ibicweka byete birakozerweje maybe hino wa murebiro wa muringwire yamugambira ngo ibintu byabo tubizebita abica binja bo kushanga baryo mu bubonana no mu relationships n'abasigazo ushanga umusigazi yamusigaho yamukoze ise bintu byinji munonga hato shanga ngo umucara psychological ro mu bwonko feelings zayisha ronka he mu bwonko so shanga ngo ifeta ine shonga konko bwonko bweye tubine mu feeling so ico kija ushanga kije cha experience ikinde cy'inchizire kureba kandi ni mangwa bamwe n'abatambire babirege no shanga ngo mushija yakore imirimo myinshi no manyito bashaka y'abakozi no ndaka sente no nda school fees no jirota nito tubemerere no shanga umucara ari haduka ye ninga ari mu business ye ari ha murimo gwe akasente ko kareto kamutamu we aina mani gecara nandiwe ngo mushije iwabo jangu wijoko ruhire usibiro ruhire ukiza kumukwataho amani gajya bata gakuburira ninga garakako hata buja mugaraka kwa umucara wataka amaziri cyananda hatoshanga ngo umbonko cyakora kubi so hateje na eva bad experience yiwe ngo mushija hatotandika kwebuza nyokantura ndine shonga kantura ninkore ibindi mirimo yanje ngabutosha mbireki hatotandika ubuteye sugana kakaraho ka exactly so hatogira anxiety babari munonga cyane indwara yitoroho mwabazi yo gumwajurura erectile dysfunction ingashi obundi kushanga umuntu ayino buzubu umukoraje ko bushijaga abashije humuri ninyesiga ngo mujinanye kandi n'abacari cince bakwataho kwenda kwetegereza kugenda umisho kugira ngo bundi umushije tamutwera umushango ningo bundi mubanjire ukubasa kureba ngo bundi yatunga amani yago twaza kumburaho kace Dr. Dickson Nwasasira tumwenaha naje kongeserereza katugaruke gumaha program Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app omuchago kutunga birungi omungaro zawe hati no basa kushoma kuburikiriza no kureba makuru agakufomusi yawe kurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group ibi byonna nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi habwabusha utatire musente yona echo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde new Vision Digital Experience app oji installing rero uguma murembe kurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu APG New Vision Digital Experience we shall keep evolving kutandika kujoti ijo nkaze naremwa hati kundagaruke nabwe ninza kuremwa indeed wazo yineye kitekatero cyo ngwazo no kuremwa note ko jirota note kwa kuremwa hato shanga yaba psycho
wahagumana ibyangira kimwe abo butini bukutandikana na experience eje wagizirota wagizire abo kwaze waremwa watanga futekate nkora zeno jirota nolema hata unaba kuja ukamuhereza akajumu yaze yakakoraje akakoraje mirimo akagitereza next time no gatakameze atushanga yagira aka doctor kantambira kumbe bikabitandikira experience ejo ndikwenda kwendera koze zezo ninyenda ngo ngamba ikintu cyo burwire yes nagamba habirwira rwebe kwasa kuboyine ebe kubasa kutuma bya amanige kija gacendera aboja ngo mbiri gwawe tugurije konka twinone mbazi iyo kubasa kuba nomira iyo biro bundi konka ukashanga yiye amanige kije imbazi yamweje yitwine nembazi ya pressure are mbazi itashina kohereza abantu ba pressure uwije ha doctors case nimba ninkubuzo ine myaka enga kashike handikira akawashoka ambuzo toje utkawambuza mnonga abuja nimanye ndamumpamye bataka kwizo mbazo gura kugarira nyuma umushija wo myaka nkaga nshanju nimbasa kumwezo mbazo ngumbangu ngasa kucendeza amanige cija kunkaga muyambe pressure yeye abuja ni mango go mushayi nabana umukazi we nawe yagira mu menopause takibifaho hatogo nobwo amani go kucendera nje bakitinesho konka umushija wo myaka 20 akurwara pressure yunko mushaho no teka munonga kurebeka ngo waronde mbazi etakwata bicweka birya abo kuba nubasa kutamba pressure kungama kagashenyuke yes so hari mbazi nke ya pressure eitukumanya ngo nebasa kutuma amani gawe cija gacendera twatwagambira nyuma aho twita depression ningo burubo ko yinamera ubwo bitekateko bibi tuncheta depression ngo mutari depressed hari mbazi tukubahereza eje mbazo umuntu ushanga nayo hari kucendeza amanige cije embaze je itwereza abantu abako batabukira umutwe abako abari mu ward za psychiatry ya bipolar ushanga umuntu atabukira ngo nankatura natabuka eje mbazi nayo baje kwereza nubasa kucendeza amanige cije so ushanga ngo ebitekateka atibine shonga umucyara no murebo mukunda namagara tugine shonga konke mbazeri atekagikiriza so ushanga mwen hata huncho cyandetera self medication by the way nuko kubaka bazike fumbi jenche ndangu atisotere nakujo kana isi yakubi kana isi yamura munonga mire mbaziki ati charity wantera nemikani ngiranti wa isi yamura munonga yes oinendashi because uno wazabuje tunayisi yamura kanze hale ngureka akabaza akatushanga umwana umuntu awagirota wa mukosi so self medication kweragura kikabe kitakiri ebyo nebinte bya Africa hano ebyo kushanga ngo abashaho turi baki konka ningira ngo tuja kubisingura abo kwa tubona tukora so umuntu ushimba consulting ngo mushaho akamanya condition yawe kandi ukamugambira amazima imyaka yawe ibora rwire mbaze yarakozise ejo history y'umutobozi yes doctor ngwire shukari ukozese mumbaziki turakugira ngo yaragurure nakaya kugira ngo burogo akadomorani gukura goroga kacupa ni gukora hatoshanga ngo embaze yiwatanga kumera ya shukari yateganise ya ARVs wako inako kasirimu so itwe ngabasha okay uri ambazo gwaka ko kasirimu all right then hatugwa shukari no so na nebe binde bya butosha okuterwa umutwe ninga warwara ikintu ushimye kuraguza abo kubana ushanga ngo umwe warya nko mbazi oguyamani gawe gacije hatoshanga no ikwasa bingi utishwenta kagabwa bigambiri uti bakajya ngo tindabirigire kine kindakore so ushanga ngo buzibune bumanywa konkaburesirwe embazeji ya butosha ubwiro bwingi kutandika kutukumanya embazejo tugihindura umuntu akira ati doctor kantambira ati bikagenda kumbito tuyaho mbazo Rwanda kujya guta Rwanda umuretereka ekizibecho so nibyebe bikubasa kutuma ni byinji konke ibyo niyo tusize kureba umarwaro ebikubasa kutuma umuntu yacendeza amanige kija yagira gatakumara konka doctor mbiye byo tari mu byo kuryana n'ibyo kunye byakubasa kuretera umuntu amanige kija gacendera oh yes nkoko nagamba self medication umurembo guturimo no gukushanga ngo abantu nibakoze ibintu byinji batakwetegereza kutamba urwiri timwe ndakuzahamere neza kuzonka kambaze za hambaze yitukweraguza nke cha Africa n'abantu abakucira ku mpuri za radio programs zinkora nibamanya ngo niwo ntura ningira ngo imbazi egiye kiraguju nekora kuko kizibe kitwina na yito nkabashaho no kugira ngo cyo kubaza nebitine dose kubara jango wanyweje chupa wa ejo niyo dose
akozire research yagira ngo egicupeji agamana gakutambagara mu waganyumburinganiza ninga wanywe ndo hamwe ninga warenze so imbaze nyingi yo gucika ushanga umuntu nafacha hakunywa akadomoro mbiro bibiri byosire so echo kubanza byo nje maze netine doze echa kabiri neba etachenchwire imbaze tukoze mu marware mwe rwumbisha kabayira we nerwumbishaka nibajikwa cyakari bachenchura biyamba kantake bakwenda akakutamba kanza hata baniko bako hati to Africa no zahari osiyabunga nonda kari kace katakaryo mu kishaka konka wanyu bindi byinji ebiri omumbazo hata ebye bingi birimo no butwa nibwo tukushanga ngo umuntu atwiratine shonga yarwara nsego umuntu abatine shonga ikituguce kigize kita kirwira achi doctor kiresirweki ushanga tutine na answers aboja ngo umuntu abe nakose ibintu byingi munonga akutambo mutwe hato shanga ngo ubutwobe buryo mu bishake byo bubatarihiremo aho kategorira be mu factory hato shanga ubu butwari bwo bwayite kitugu so ni chachi mwena namani gechija na feelings hari mbazo yo kushanga yes ne basa kutambira umunda ushohozeje obide to kushohozaje wabunyo gushaka washohozaje good nituntikiriza ngo mbazi guro guca go kutamba ko hato shanga ngo kugwa basa kutuma wayejuna gwa leta muno butwa ubwa buzamani gaho kenshi so ejo ne mbazi eyite ya roko ekubasa kuri stage naza byo kugiye biwambuza tukija twashanga ngo ubanta bakurya natural vitamins nibaya babinamani gecija bine namagarama mu kukira abanta bakurya ebe byo kugiye birabiro mu factory so ndo apenda natural foods natural vitamins fruits for example abantu bakumango mineke fruits emineke is part of fruits watermelon obutunda imboga zikwiragura ziri mu vitamin E vitamin K very good for a good functioning body kushanga amagara ngo akoraje kungano shanga abantu bakugira ngo ishoje bebyona kungano shanga abantu bakugira ngo umuntu kurya dodo no mworo no bunyacyaro twarya dodo na mbogo so ati oshanga ngo ebyo kurya byo twabitaharubaju hati tukagenda ngo tugendera habishaju ebya yero uhabage ko kayagire wahateka kanyama kayagire hato shanga ngo ebyo kandi nibijabyigaze mse for example twina abantu abakwabine high cholesterol levels ninga ebishaju ebikwana bitambura umushagamo cyarite ko kurya ebyo kurya ebishaju bishemye ko uzo magara gakabikozesa ebyo bishaju bikihamwe tweta hormones eze kuyamba ebindi bikatuma wayongera kawete bikazo mu nyama ngo umuntu ayine hakabiri urakirebe konkati ko kushanga ngo ebyo bishaju wabiriye byagumana bitambura umushagama nibigumana ibyigaze mse bizayo ko bihatama nimjiro atekire ngenyama yamareka hora wara umusafuriya no shanga ibishaju bigenda bikwase hati kubikumara kwatiro misi ushanga umuntu yarwara umutima emisi y'umutima ngo musubwo umutima gwigire ushanga emisemi hangu nayo yazame ibishaju yigara ngo yarwara pressure uburyaho ushanga ko kuguru kwayo nkwiragura ngo no kusharaho akoja ngo musigwigire moya neje miso mukwigara terasige yo emiseri y'inagambe yo mbushija exactly so shanga obusobwe nabo bwajya buta bwigara so tinaja ngo abantu batarya nyama konkani twatwine kureka ngo wadi nyama ujibarire urye na natural foods ubase kugira amanago ekindi abantu abakwabine tweta sedentary lifestyle nimanye nawo kigambo mu rujugo na unayi no muntu kunde bacenge sedentary lifestyle no kushanga ngo kuyara kumo Rwanda amini kuruga 12 kuruga wabona gwamurimo bakuhereza motoka tokatamburaga abandi kuba kwabo byo mu kishayi bakutera kapira ninga bakwiruka ibyo ne by'abana so yuno tereta yo motoka vugo zo mu office kamushayi 10 urwa mushamushanju ozo mu hoteli bakweze nyame yagiye kusingayo ukimara rugaho uvuga motoka yo garuka office ruga office ikomuka ureba TV obyamo mukashishijota ushobora twizere twashanga ngura ifejo yo kushanga umuntu atari active nayo necendeza amagara gawe engeri gakoramo kandi ubwo tutihiremo amana agagecije abantu abakushanga bari active footballers abakwiruka abakutera umupira abakora exercises amagara ge nigabagina amani kandi gakutuma nemiseri yiguka buri kanya no managamba habo sikwiguka icya kabiri abantu abakwa bari active munonga abakuzo mu kishaye abakuzana imizano naba aine ebitekateko birungi mwa muri yo mu kishaye mari mutera umupira twabasinga
ushanga Nibwo gukwirwa ngo niruka kiriya. nakusiga niruka kilometers 8 atoshanga ngo monte bitekateko bitu bikamuzamo actually abantu abakwije mu irwaro kutukubaha akabazi tujya kuko bena active ebinde bitekateko jirota obirugeho humuze bitekateko ensuje sasire bamara babakuru so sedentary lifestyle actually okucunduza kwija kwayereka ngo abantu abine abari obese abahango ushanga ari muhango munonga ni babi namane make gicije ko nanye ndakakubuza mu kuri inzira kangira amaskote barandangire ndunga mu no konga kuno kubagambara amazi so abantu abahango tuje twashanga bine component ejo munonga abwe shonga ibire bishaje byo binagambo ni babine bingi kongana temperature zabo ningo butagasi umbichwe kabica abantu baburi bwinji now na nagambira hambebo ziri ubutafaro kureta hormone ya testosterone okay ahibu kushanga atakwenda temperature nyingi ziriyahigo so none ushanga buri kanya ayino umuriro mwinji uko mbichwe kabibicamo so shanga ngo butafaro gwite gukora kurungi nangwa nibija kumara nibicira kujya bihamuna no kutazara ushanga atakuzara hatshinda habwibondo kushanjiraho ninga something else happens everything is congested yes ibibero n'umuhango ibondo n'umuhango buri kintu cyanje cyatani kitutuka ajire myenda atoshanga ngo ubutagasobwe bwatuma butafari butakora kurunja ushanga homone rya hansi kandi ushanga na rozaro yaenda kwanga kuje twaje ngushara weight ujware mparita kwasire tunajya ngo abantu bataje batange kurwara ujware mparita kwasire ushanga ya improvinga uko mu mushonga zeze kitanda na no kuzara yes Dr. harimo akashonshore ka circumcision na nyina nkakubuza ngo umuntu kwaku circumcising yakuzere ngo nagwamana getishijana gacendera ngo namunonga okusakamusayizing uko kwanyu ko mwirwaro what happens umuntu yeza kusakamusayizing emyaka yashikire handa haki ningashi tweta kushara ubushije tweta nyankori nyonko mushaho actually ntukora procedure yo munonga yo kushara abantu abashije abo kuba no manyango abashije abingi nana nango kuterese mu agena no mwazi so ntuzikora izo procedures ninga okushemeza uko kushara akashushu kabashije kusara ari mu Islam muri ngoko dini konka so ntukora munonga konka nyonko mushaho tinkarebire component yiyo konka nono jihoro umuntu atakagireyo banga kwijagamba but they have been saying it so nyonko kuno kubasa kuteka icyo kubanza cyabyona okuruhanga yatukozire uko cishe kuba cishemberaho njibanje tuma umuntu yagira feelings zirengera na sensitivity kugira ngo kuri umuntu ntahabikire so ngati kutuma kushara icishushiriya hato umuntu haguma hazitwe mpo okushara cyabashije tukwenda ngo umuntu atakwatwa sirimu ndote nango hagume atakakutara so hati omukuhindura ku rugo mu mbere zo birere muzo ngo hashembire hari sensitive munonga hati hamara ishusho cyarugaho hahama hatandika kwemera hati ya sensitivity necendera konka sensitivity to kucenda tubira no wakendeza amani gecije cyari to mukubanza na kushobora na kugira nti byonane bitangiro munci umbongo umbiteka teko kuba racare baciyeho ukatandika kuteka teko tumwene nyowe oti byaza kwanga nibiza kwanga konka waba tateka teke ngo byaza kwanga no tine shonga no shanga sensitivity ria yakendera konka ubushija ngo nibasa kwemerera kandi basa kora ikintu cyo kujota eco kwenda Dr. yatshoborera kandi yatsi yajaha muheru mwena kwa kubasa kubo bundo tayitegereze cyo kurengaho itwahantu bantu korra hashaha no basa kushikahirwaro erikurehihi ninga sharonde ba Dr. nkaho twantoretaha babase kunzera okunogereza konka mwe nuko twahendera tuti program yetu eyevyamagara nyetuga ngo wagwa mu cyango Dr. Dickson wasasra okurgaha Doctors Case Medicals muri rukonzeri niwe yanatuganirira ahantu areji ya erectile dysfunction turebane ugundo murundi mukama abarinde Nehi